إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسك هيرلاندو جمعية الانتباه وجمعية السلف أبولين جينستي درس أقول من ديراجي كانكورتو غهوري مدني جمعية تكا إكوغا تفاوت مسكتة كورو مدني جمعية مدوريكو إبيفلون كورو مجندوا من مسكتة تكوغا أقول من جمعية فراتنس بين هوري إمها إبار لمك دروغا تبيجن بس ديفينه مغوتن هوداغين أقول مدني بيفلوناكو إكيكي مسكتة كورو إغوتون راجع تفاوت كانكورتو غهوري مجتمع هيرنتر كورمتكا مسيح كورمندا تفاوت جمعية تكا دينوم بس اجتماعي حركات تهينغمندا إكيك جمعية تكا إكوغا كوروينه فادا هوري مسكتة تكا إكو أقول من هوريها فراتك مدني إهي تريكم فور كود جمعية الانتباه كي هوريها بيفلون سيغوداغران فادين ورب بودتي من مسكتة تكا ميغوتو كورو مغندوا جمعية لو بدي زتري أخونا أختو أول من ميريجي من موضوع اختيار كفا ميوني ديني علم Ungenumuge Muhimmukan بيكتو أول من ترى كم بيفلكس إنجيودا كنوانه كمن مهم واني كمن Ungenum مهم واني كمنجة ماتيوريكان إكولي فواتي ديني أول من دنواروغا دينكي كوباكان دينكي كم فراتكم باوالي ويتشيكان دينان أول من علموجه نتيجة كي كوباكان دينان علموجه مانع كي كوباكان أول من بيسنجكم غوانما إدين Ungenuma إدين دسكورموجه مهمكان كم أخكبس كم أختكبس ورا رانغلا إنكي جندا أول من إممنجس كامبودون تك أول من مجتمعه بوري أول من تريعا بودتي منكرات تك ويانو دا عمل تك أراغن نميهم برجينا وكم كروما مغفيروما ريب كروما أدينهم بس بدأخلاق يتبار كانت تك ولا من دا ميهم برجينا نماذ فروا كدكورا ميهم برجينا ألقون من دارين ألقون من بينهم وورك ديني كنكمغا نوله أدي ألقون من خدو ألقون من بينهم وورا ألقون من نبس ديني كنكمغا نوله زوانو ورب بود بايبني إتبار كلورا مجلا سكرات كترين غافل وينغس مجتمع تريك إتبار مسألتك أو من فين هور إيروغا أستو حقيقتو مسألتو حلكي كوباتو كم فردك وس بسنا في كل بيجي كيف ويجنتو أهم بني كيف ويجنتو ميهم منكراتك أبيانو دا كنتتك أراغنني كيف ويجنتو الله سبحانه وتعالى واجب كربا فواجب تك ميستكم فروا كركرني لوبتي زتري أخونا أختو هم يكدي ألقون من ميجة سبب تبعار تفصيلكم ألقون بلالا فيكم قانم إحنا مس ميجة سببكي ألقون من نقطعكم فاها كلا السبب كم قابونا نما ألقون من ورا خلاصة كدنة vidane mi huriha neggani kama viyanuda amalutoge magon sawbaki insana ghafilum nuniya menage jahilukum ena ilmu lifa netume hagigi ilmek ena yak hame fora fa netume ne ilmu ena hoda fa netume maarifa ena ungenifa netume ehm vima algon men emme furtama daskuran je kamaki Allah subhanahu wa ta'ala algon machak ekalaange واجب كربافا إنسانا مقصده الدنيا لبي مقصد كمغاوا ekalaange ekkawanta kurma ekalaange alukan kura ale gotuga duniya haya wet kurmattaka beenumba ilmu beenumba hunaru ekam daskurun ei algon men gemme furtum zimmaike duniya tafaat maseketto hunartaka fannutaka mi kankam mi algon men duniya ge maseke me kurani astu hagiyegotuga algon men duniya ge diriwulu matta diriwulani Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurmattaka ehm bima duniya ge algon men kura evves masekete duniya ge algon men mashghul wa evves kamek astu hagigi maqsada fushora genwa Allah subhanahu wa ta'ala
kiyamanteriwan je kiyamanterikama ekalaange ada kuranje haggutaka ekalaange sharogo hukumtaka ekalaange sharogo hukum fulutaka mi kankama algon me ghafil kura iblis kamaka algon me goskenwa hem lobedi zeteri akhunna akhtum duniyege hayan hegotuga weet kurmattaka duniyege haya baajeri kurmattaka adi ukhrawi haya baajeri kurmattaka algon menna algon menge darinnaki taqwa veri salih aburu veri khulgu heyo bayakan algon men waambeenun kam goanama ekan algon men edekam goanama algon men kurmati goyen hamayekani magaki Allah subhanahu wa ta'ala ga haggutakai ekalaanga deenugo hukum fulta algon men daskuru engon kom mihakabs ekimihun ilmu hasil kurani ekiwar enos muslimege haysiyatun komme muslimakabs engen jehe asasi kantattake bor نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرافني طلب العلم فريضة على كل مسلم علم أجرمكي كم مسلمك متشوا فردك إم بما إسلامك كم قوانما إينك متشك لازم بجمع درجة إبوي كم مسلمك بس إن أدا كرنجة شرعي واجب تك الله سبحانه وتعالى حقتك أدا كرنجة حقتك أدا كرما بعلم إن دسكرنجة ilmu ga ahulwarin tafaat fannutawga evra itorabes ekibeflun ekiwar ilmu den wada gannoni ehnos midannawa nukta eki komme muslimeg macca kommehen ada kuren kommehen ungenen jehe ilmuge darajen eboy ei e anula enag islamkan furihomage nudane e anula ena allah subhanahu wa taala ada kuren je hagguta furihomage nudane e anula islamek kamga viti ena ada kuren je wajib taka islamek kamga viti ena durwe rakkatirwanje kanka ene neengene ilmen ei komme muslimakos daskuran jehne ilmen sharo usulta ilmarin bayan kurafan الإمام محمد وهاب رحمه الله بيان كرافه الأصول الثلاثة تيم أرغم مسلم دنن جه تين أصلك جواها كبيان كربا أصلك همين إهنيهن أصول تبس بيان كربا فوي إيقوتم بدالو فاوني تيممن كم مسلمك ماشي تيممن دنن جه حتر ورم مهم نقطة بوي إيقتنك إم فرتما أرغم من مسلمون غايسيتون أنجنن جه ورم مهم مسألة كمي بدالو ونين العلم فرتما كمكي علم فرتما كمكي على معرفة كدنيغتون كون كمت علم قتريق على حاصل كرنجي علم تريق بدالوني وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة إما فرتما على حاصل كرنجي كمكي علم الله سبحانه وتعالى دينه مغون على من أنغوا فعلم حاصل كرنجي فرتما كمكي داننجي إيغتون إم فرتا ميتانغ علم تري بيان كرافني معرفة الله الله معرفة كو الله سبحانه وتعالى هابنتكما ماتيرونتكما إله كشكولدومنتكما إله ليبوديغمبا سيفلتكا اسيفلتوغه أسرتكا إله علكم حقوا أغتن علكم قرآن غتاي علكم صفتكا واتفاليا هم هم الله سبحانه وتعالى اكشيغنوا كنكم كلام طاهر وانت كرما توحيد ايم فريهم معناغ توحيد الوهيتك معناغ توحيد كرماي رب انتكم الله اكونت كرماي سيفلتك اسفلتك اله اكونت كرماي ميغتغس الله سبحانه وتعالى معرفه كدن ايغ سوبن اينغ هيتوغا اله متيرونتكما هابونتكن اشغنوا فد علمنا حاصل كفكم غوانما اينايكي الله تكا الله سبحانه وتعالى دين دينوغا إكلانغ لبوا فمقصدا حاصل كرمتكا دنيا كحياة بيت كرامي هكم قوان كم متا كوتس إينا مدو إينا عملتكا مدوغا الله سبحانه وتعالى بلا وديكم واكما إلهوغا بلوما مدوغا إينا لدوتوان إينا هيتوغا بيمبون نغفاوني إما تيورنت إلهوغا حابونتكا إينا هيتوغا بيمبون نغفاوني إكلانغ حضرتوغا إينا هوتن جهه مقاموغا حابتاي إدوهوغا එකලං හදරත ඒන කුරිමති කුරන් ඒන දෙන්ජේ ජවාබ් තෝ ගවාහක ඒන කුරිමති ගවනි වරබ්බොඩ හැවොන්තකම බිරුවතිකම එකලං මදුක උෆදිෆ මිහකු ඉන්සානදක බිරුගම් ෆිකම ගවාන බ ඉන්සානක දුරද්දුවේ එකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිහක් බිරුවති වාකම ගවානම එකලංගේ මිහා කුත්තම්බේ එකලං රුස්සවුන් හොදාන මගුත ඒන ඛියාර කුරේ ගසවුන් එකලංගේ වලියෙක්කමග
ekalaange ikhtiyar kurebe alunge terega ena vegende hem lobati izzatri akhunna akhtum furtama kamaki algon men ilmu ungenu ilmu ge terin Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko denegatum ilah ada kurunje hagguta denegatum ilah ekkawantu qur'anu ge denegatum ilaha meduga mistakum amalu kurmunda be adabi gottaka be adabi amalutaka shirkuge emmeha bastaka amalutakun algon men rakkateri umattaka shiru kurbe gottaki shirkuge amalutaki kobaka algon men daskoggen Allah subhanahu wa ta'ala ge ekalaange ekkawanta kurun emme keshigen wa gotuga algon men ekalaange ekkawanta kure ema ilmu ay emme muhimmukan efoga sheikh vidala fawani yo ma'rifatu nabiyhi ekalaange nabiyya ebe engenje e nabiyya egumaki hamekeni e nabiyya ge nan algomenna egumennu e nabiyya ge nasab fulu hamekeni egumennu lobati izzati akhurna akhtu ege iturun nabiyya sallallahu alaihi wasallam genestevi emmeha kantattakai e kantattakan algomen amal qur'ana gota ekalaange manakuru ekaleek faana manakuru wa fawa emmeha kankam durwa rakkatiriwanu gebbes algomen daskuran ebeje ekaleek faana ada kuranje haggute ki kobakama muslimeg haysiyetun ekaleek faana meduga algomen dekenje ne gota ekaleek faanuge difauga algomen kuranje ne masikkata ekaleek faanuge mi aburufula ekaleek faana izzata karamata unikan geneve halattawga algonmenge josha algonmenge foria algonmenge fambar hunnanje ni kinekama ni huriyakame algonmen ungeni daskurange beje me aykuga ekalaange fonobi islam deenuga hukumta e deenuga islam kama iman kama ihsan kama e deenuga kanalafa harama halalu algonmen daskurange beje daskoggin algonmen duniyega hayatuga hamaje diriulume dunyawi hayatuga adi ukhrawi hayatuga Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga mativeri dharmaya sawab libe bekkamuga algonmen vegenda emrima emme fortama algonmen daskuran jeni ilmu ge terein Allah ma'rifa kudde ilmu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ekaleeg faanunge mativeri kama ekaleeg faana be ilmu islam deena be ilmu ay emme fortama algonmen daskuran je ilmak efoga sheikh vidala fani wal amalu bihi adi en amal kurma deen algonmen daskuran je ilmu algonmen ungenen je ilmu ungenuma foga ilmu algonmen amal kuran je ekalaange wajib kurwa fa kanka engunima e wajib tak rakkatiriwan je ekalaange haram kurwa fa kantatta ilmu ge zariya engunima ekankamu algonmen duru rakkatiriwan je ekanka engeni kinetto embege sheikh vidala fani Allah subhanahu ilmu ge tereng Allah ma'rifa ko enguma ekalaange nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge haggote enguma islam deenu ge hukum te enguma dalil tawga aliga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kura for kankan algon men deneganegen eg maccen algon men amal kur hamege ne mihagu buni tienno algon men ekankan daskoggen algon men ekankan engigin me haram kantattaka me halal kantattaka engigin ege macca algon men amal kur enuni algon men tereng warak gina mihun buna waha kemme timmennan ebe enge timmennan enge che nonna be mehun bune nokiwa mehun sen bune ekam kobato ene enge ekam ala mataki rashuga miskittoga fassuutu bangi goni ene namade nukure kiyet qur'an kiwa ke ene ninde Allah subhanahu wa ta'ala wajib kurbe ehni wajib take rakkatir no doguhedun harankan ene enge doguhada ghibunun harankan ene enge ghibune ne kobato ene enge che engumuge faada en asfagiyetuga ene ingifawa ilmaka ene amal nukura kamuga wajjam astuhagiyetuga negum borwes ene ka halatu dash darajake vettingede embima ilmu genu ilma amal kuru adi kobato en algon men da'wat dinu mistakun algon men emaga gowalu algon men zimma enge fardi hesidum bes mistakun hewmaga gowalu mak ekkon ekkan hewkan tat amur kurmak ebbe kanebbe hewna se dinumak ebbe kanebbe ka hagga wasiye kurmaki algon men islam ga hesidum kuranjenaka hatarona kamaka vidawani as-sabru ala al-adha dimawa emmeha undagutaka kettirume Allah subhanahu wa ta'ala algon men duniya ge lavwa fani imtihana gotu mi duniya hayataki imtihana mi duniya ge libe ufalekkam gaviyes hitamekkam gaviyes hinghama jomekkam gaviyes mi duniya ge insana kurmatiwa hama komme kamen ei tanaskam kam gaviyes faqirukum kam gaviyes mati maqamekkam gaviyes adi wazifa nulibun kam gaviyes duniya ge insana kurmatiwa hama komme kamaki midennevi imtihanu ge terega Allah subhanahu wa ta'ala lavwa farikanka muli dunia hayataki imtihan kit Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala
mi imtihane kan eten ayate gawani bayan kurwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala e kalange maruma e dirwun ufedde viras kalange tibamehun iteren he amalu kurani kombayto bellew mattak ekankan ebamehun amaluto macchen e hujje qaim kuro mattak ehmbima algon men duniyek hayatu komme kamaka mudus tekin jeni mi usulun duniyek imtihanen Allah subhanahu wa ta'ala imtihan ta kurmat kurabani imtihan to kurmati ga algon men ketteri wanje egmane ki kalanga sharo kurwafa wajib kurwafa alukan tat ada kurmuga demitibmuga algon men ketteri wanje ne wajib tan ada kurmuga dimawa datitaka ketteri balihalatu gavis tanaskam halatu gavis fasihakam halatu gavis mistakum algon datikura halatu gavis algon wajib kurava sharai wajib tak algon rakka teri wanje ekanka ada kurma faharage datiwe dana eh names komme halatek gavis e diinuga ekamuga ketteri wetibun ehme kit qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala kurabani wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha kalege faarun ahulun namaz kurang amur kurabwashi adi namaz ga demitibma ketteri we demitibun amur kurash awmantere baymiyun ramadan masama fassawtu namaz kofa ei bayfa ramadan mo ga mitibeni warabboda masekatun durwegen alukama hussef yami me namaz kuram ma bono nugul neti bay me namaz bakure ekam ramadan mastimma masekata nikutima masekatu ga taashima datima den namaz nukure kanumacce furage mahangari maden namaz nukure baliharatu ga enduga admit kurima den namaz nukure masekaten algon me nikumen uleruga undaku kuttaka dimawa rehalatu ge namaz budukol ei namada meduga kettir nomak ei Allah wajib kurbi kantatto ge ne demi nurumak embima wajib kurwa furi kantatto ga algon men ketteri kama huriya undagu take taklif dege tahammul kurma yakuga demiti benje ha mehme Allah subhanahu wa ta'ala haram kurwa fa kamaka ara nugane algon men nafsu maatiri koggen ketteri we demiti benje algon men nafsu nubakan kam amru kuran eteren dawodde adi mihage washagen wa mujtama ena nubakan kam magudakkade ratte rahmatir nubakan magudakka enage nafsu ekankam kuram barwala halatu gaves e nafsu maatiri koggen e nafsu ekankama dur koggen ketteri kama yakuga hunna algon men daskuranje hama yakuga Allah subhanahu wa ta'ala ge niyafulu ge terein qada qadaran ege fonnyai hicca algon men ketteri wanje e kalanga hadratun anna komme kame algon men kurmatilan jeni e imtihanek kan dene hore e kalanga hadratun darmaya sawab libegot mige dalilu sheho gennawa fotuga vidalwani wad dalilu قوله تعالى مي هتركم غمچن والدليلكي الله سبحانه وتعالى مي بسوله يفوغا سورة العصر متا جنوا فني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر زمان قدم زمانك إنسان دنيا حياتك الله سبحانه وتعالى أين ألكم كرمتك لبوا فوا وغوتوي ena heyokanka kurmattaka debba fa enega umuroi komme heyokama skurwani zamanuga komme nubakama sena kurani e hayatuga terege em insanaga hayatuga emme muhimmechki kobat insanaga hayatuga muhimmechki ena Allah subhanahu wa ta'ala kiyaman teriuma ena Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurma debba fa enega hayatuga wagut e hayatu wagut terin komme sikuntakis komme minuttakis dikobata komme fali sikuntakis waran agbod waguten ei gossikamu gaanama alun amura iyadanu kurwene materi fursate gelligedani e gelligenda komme fursateki yaamaduga fahungena hitama qur'anka emme agbodecheki insanaga hayatuga ena rabba kuttambuma ekalang hadratuga swarogege materi maqamtan hoduma maseh kurmattaka enen Allah labwa fawa enega hayatuga wagutu ei zamanaki e zaman ei emme muhimmu kamake ei zamanuga algomenna komme kamves kurwegendani efoga Allah subhanahu wa ta'ala zaman gandevwa fa wahi kurabani insanum wani halakege terege innal insana lafi khusr hama kashor insana wani gellumai halakege terege insana aammuko wani gelluma halakege terege kama bayan kurabwa fa den ege tere mi istisna kurabani mi gelluma halakun istisna wane farat em algon men bistenje algon men mi insanu ge terege Allah subhanahu wa ta'ala insana wani gelluma halake ge terege wahi kurwa fa engiruga e insanu ge tereng istisna kurwa fa hori baage terega algon men himeneto no himeneto shakkennek mi suratu ga Allah subhanahu wa ta'ala gelluma halakwa insanu ge tereng
istisna kurabwafa ewa sifatu terega alugon men nuhimene kamgawanama innal insana lafi khusr hama kasharu insana wani halake geterege en aamu basfulu geterega alugon men salak wedan mi kankamun alugon men sifa libigen mi insana kurmatifa mewa aamu halakun istisnawe Allah subhanahu wa ta'ala debwafa ewa materi sifatakun alugon men sifa libigen nuni alugon men salam ewana ebismage nonnan وركر خلاصة ورصاف واه بيان كرافني إن الإنسان اللي في خسر هم كشر إنسان مني قل ماي هلاك يتري هناك دنيا بس هناك أخرى بحياة السنة قل ما هلاك يتري بيتان الله سبحانه وتعالى استثناء كرافة فرات أي صفة أمور فرات فيه إفق وحي كروني إلا الذين آمنوا إيمان بهم فيه أين إيمان مني كن كنت تكتو الله سبحانه وتعالى أين إيمان مني إله معرفة إنجي ekalaanga nabiyan ena imam wani ekalaanga deena ena imam wani Allah subhanahu wa ta'ala imam ve ilahu bawale fotasha ilahu bawale vi emmeha fettakan emmeha shariatakan ade ekalaanga fonovi emmeha rasul be kon nabi be kalunna akhirat duhara iman kam ge emmeha rakuntak algon me imam wani me ilmu ge terin Allahumma arifa ke ilmu ge terin adi हम आए को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगुल में एकलांग हजरतुन कीरत कुरान गेनस्ते वे कुरान के शरह को दबाफन एकलेग फान सुन्नत के जरिया है हम बिमा अगुल में ईमान बिवनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मारिफा को इंगी एकलांग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेनस्ते वे कंक मारिफा को इंगी अदि आए को इस्लाम दीन को बयान कुरा फरे अमली एम्मे हुकुम तक अगुल में इंगी एक मच्चे अगुल में ईमान वेगिंग एक मच्चे अगुल में अमल कुरन दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगुल में अंगवाफन إلا الذين آمنوا إيمان بمهم وعملوا الصالحات هي عمل كرمهم إيمان هي عمل كرمهم هم يكن أهرم تبي إيمان بجابر ما كن نفده ألقون من إسلامي قوما كن نسبة ما كن نفده ألقون من رتّو كا فسّو دبانجي قوما كن ألقون من إيمان كما كأدي نفده أدي ألقون من نكى دنيا كانكول تو ترين خاصة كريفاوا إسلامي مجتمع كأولى بايك كم كأومي أدي ألقون من كابفان نكى إسلام كم كأومي ألقون من إسلام كم كأوم فده شرط النو ألقون سوان جهني إيمان به هي عمل كريمي هنا إيمان به هي عمل كريمي هنا إيمان به كنت تكن ألقون عمل كرنجي ألقون من اعتقاد كن قبول كرنجي أدي إيك زريعين دين لازم كرافر إما عمل تك ألقون من هي هيتون قبول كو إيكن كمان ألقون من عمل كرنجي دين يفوقا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دين قرآن الله عنقافني إبّك عن إبّك حق وصية كريميون حق وصية كو كتريكم وصية كريميون إبّك عن إبّك حق وصية كرو واخشة بيان كرافني يدعوت دين أقول من إبّك عن إبّك نسيه تريون نسيه بيرون وعبس ميه نهنا أي كم ميه كم غاويس كتير متي درجة كم فهم ميه كم غاويس نسيه بينوان إرشاد بينوانو كت قرآن الله سبحانه عنقافني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كذلك فانو هندان كود دباشة هندان كود دينمون كم بيك فادا قرآن تو إنجبي مؤمنون فادا قرآن إنجبي فاسين قواه كنو مؤمنون فادا قرآن مهم مدني بايم ميون إتنغرا تيمان من نكي استامون إيمان غفرون تيمان من كم من نسيهن أدو هنداك تيمان من كم من ديني تعليم حاصل قرآن داك نوجين أهارون نبينge أولي نون كم ميه كيوس سما نسيهن أدو هنجين مي كم ميه كيوس ديني علم ungenumuge ميه ديني علم ungenumuge أي هما يكني ألقون ما ألقون كرمتكا أي وسيلة النو माने कि वसीलत के इतुरुं एकं एक जातु गई अलुकमे ungenumuge एक जातु अलुकमे अदि एई एहें अलुकन तक कुरं अवम दस्को दे माकी सेम इल्मु गे जरियाएं अलुकन कुरं दස්සनियस इल्मु एक जातु गईवस एम्मे मतिवरी अलुकम गे तेरेगा हिमेनिगंवा मतिवरी अमल निमा एब्बे कनब्बे हेवकं कम नसीहे तेरे एब्बे कनब्बे हेवकं कम भागी वेरिवे एब्बे कनब्बे का हेव मुश्तमे बिना कुरुंगा हरका तेरिवा फरात तक वागी दी उलमकी हगियतुगा वरम मुहिम्मुकम एकी मुज्तमातो की फरात मसे कुरान मसेकतोगा वगुतो गोतुन्ना माली गोतुन्ना कुरें हुरी मसेकतो गोतुन्ना अदि एमिहुन्ना अकुगा बारियुमा एमिहुंगा मजलिस तक हाजिरुमा मिहुरिया गोतकुम सेमिहुन्ना एकिगा एही तेरिकम फोर कोद्दिरुमकी अलगुमको मुस्लिमेग मच्चे शारई गोतुन दीनी गोतुन लाजिम कुराक अदि एब्बे कनब्बे केत्तेरिकम वसिय कुरुं पुरिंग आवनु देन्नेवि तफसीलुगा अलगुमन एब्बे कनब्बे का दिमा कंकमुगा केत्तरी वसिय कुरन जहेन एकोन एकक वागी देन जहेन दिमा मुसीबत तोगा इरशाद दिन सेहत्तरीवान जहेन मी अलगुन में इस्लाम घाइसेतु कुरन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगु अफ्रीकन मी सूरें अलगुन में नजर हिंगाला फकम गवाना
الإمام الشافعي رحمه الله من سورة بهيغتم vidala fa basfule waram muhimmu wahake vidala fa wani mi سورة أبي الشافعي رحمه الله فوني لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم الله سبحانه وتعالى إنسان متن حجة غتوغا حجة قائم كرم غتوم مسورة هميكني باوال بكم غوينا مس එකම ෆුදිගෙන් දියයි මානික ඉන්සානුන් උලෙම් ගොයි ඉන්සානුන්ගේ හිදායතන් ඔය මගුත ඉන්සානා සලාමෙබ්බානි කියන එක ඉන්සානා හලාකු වේදානි කියන එක එකම් බයන් කොද්දව මට්ටක මේ සූරෙන් එකනි ෆුදේ ඒ ඉන්සානුවනි ගෙල්ලුම හලාකේ ඉතරේග එගොත බයන් කරව දෙන්ගේ බයන් කරබි කියන එක ඉන්සානා සලාමෙබ්බාන ඊමාම් ඒක මච්චන් හේ අමල්කෝ ඒ හේවමලන් එබ්බේ කනෙබ්බේක වසියකොන් එබ්බේ කනෙබ්බේක නසේ තිරිවේ hama yakuga dimawa emme detteka undagotuga kettirikama yakuga Allah subhanahu wa ta'ala wajib teka kiyaman tirumuga kettiri demitubmai ekalang haram kore kantukun duru rakkatirumuga kettiri tubmai ekalang qada qadaruge niyafula kettiri tubmai mi kankamang ebbe kanbeka wasiye kurima e mujtamaen ei Allah subhanahu wa ta'ala e maqsada kattaka insana fonovi materi maqsadatan hasil kuramunda mujtama ekkama gawan embima algon mange beje ungenen daskuran mejeni kochiddo emme furtama daskuran jeni ilmu geteri Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko engumuge ilmu ei emme muhimmukam ke insana duniya wujud kore maqsad hasil kurma ene dasku dechige ilmu ko magwa emwegen imam bukhari rahimahullah genwa fa baben anaka sheikh genwa fa mitanga fotuko bayan kura fani imam bukhari rahimahullah widalo fawe bab al ilm قبل القول والعمل بهاي عملو كورين علم وجنن جهكم جواها كنانجم باب نقطة ما بخاري رحمه الله فتوك باب الناف إيج فوق من جنة من كيت القرآن قاعد إيج دليل جنة أفني سورة محمد والنوار ونعي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فهي كذلك فان دين ودا جنواشة أنه لا إله إلا الله مكسر الله منوي إكوانت إله كنواك ekalang ekkawuntakan dannashe em furtmannan mita moti fa'lam kalege faanu ungeni wada gannawashe den wada gannawashe ilmu gwa furtman smita bayan kurafan kochitu dennam mejeni em furtam ungenen mejeni ilmu goteren kochitu ungenen mejeni Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ken tiba garabbu tiba engo tiba heddei fara nege war mihebure jahil mihekun hunnan e faratan ada kurun je hagguten nege mihebure wakin jahil mihekun hunnan e kivegento eena netumgo tere wujuda genna enege washan huriha rizqen Allah ta tanas koddewa far enege hisabe kalang balwaru e kalang hadratan enege nimun engiruga ekankawamade ghafil wejje mihekabure magfuradum bodu mi e bor bodu aniyaveri e bor bodu jahilen hunnan ni sharimin gonun argumen dekin je go ehenge bestin ene ne gunas ekan ene engin je ekan nege kamugana me jahile ehen kankan ene ne gunas enege jahile kamugana bonu vene ene rabbuga haggota enge kamugana ehme mitanga kit qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurafani dannashi annahu la ilaha illa Allah Allahumma nawi haggwege alukam ve ilaha ko duwa ke manake ilaha ke kawuntakan akuga ilaha shiru koro egottaka shirukun ikkibana magutaka mihuriya kama insana dannanje Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa kengo ilaha muamalat kuran engo ilaha dannawana engo ilaha kuttamwana engo ilaha kofa wadiganna kanka engo ilaha russa wadiganna kanka engo ekanka qur'ana magutan alugum daskuru meenonta duniyega hayatugo maqsadake ekan nenge kam gawanama ene ki war bekar mehin asthagiyatu den efo kit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala gafoni wastaghfir li dhanbik adi kaleg faanu faafu soidanna washe mega bukhari rahimahullah meton dalil nan gafoni faafu soidannoma ki amale ekamakus e amaluge kurige mfurtman iskurafati fa'lam tiba dannashe ungeneshe Allah ge ekkawantak nenge miheka ekankama iman nuwa miheka tin ena kura amala kunne Quran faada enonnane ei ena shirkumati huregin islam kam beruga huregin ena kura ibs amaren Allah subhanahu wa ta'ala qabul nukurwa lobadi izzati akhurna ilmaki waram muhimmechin islam deenuga kit qur'anuga sunnatuga ilma baru alifa huriha nasutake muradaki kirit qur'ana sunnatuga ilm sharu ilmoi den henien kantete ki insana duniya ungenen jehen kantete ki fannutake e fannuta insana ungenen je e names
ilma ta'rif kurayfawa huriha maqamegga emme furtama darajaga ilmaki sharu ilmu ilmu oringe maakwa materikam gwaga bayan kurawwa fawa nassutawga emme furta murad kure me hunnaki kit qur'an sunnatuge ilmu deenuge ilmuga ahulwarin ei eya ekko den henim fannu tabs ege hagigi misrabada tur qur'an ibn hajar rahimahullah ta'ala fawani sharu ilmuge muradaki ei ege sabun wal murad bil ilm ash-shar'i sharu ilmuge muradaki alladhi yufidu ma yajibu ala al mukallafi ei mukallaf mihaga macca maneki baligh buddhi salamatun guri mihaga macca sharui gotun enage deenuga ene amur kurwa furi kantattan angade ilme min amri dini fi ibadatihi wa muamalatihi enage deenuga farat maneki islam deenuga faratu mukallaf mihaga macca muslim mihaga macca deenuga allah nazim kurwa fawa alukantakai muamalat eg hukum tan ene engume والمعاملات كمان كي وريا كابنيا وفاريا ربايا رباط معاملات حكم تجين إنجن جهني معاملات كرم دار كوباكن حرام كوباكن حلال المعاملات كوي تفسير تقدان النيجونس ميدن نبأ إنجن جهني مي حرام كمتو حلال كمتو إنا كم كورار والعلم بالله وصفاته يدي الله سبحانه وتعالى معرفاك وإنكما إلهك سيفلو تجين إنجن جه سيفلو تكابه علم إنجن جه وما يجب له من القيام بأمره يدي كلام حقك أنا أداكرنجي حقك أنا إنجي وتنزيه عن النقائص يدي الله سبحانه وتعالى إمها أني كم مستاهر وانت كرنج أنا إنجي إله لايق وجنوا عملتك إله النسبة كرن لايق وجنوا بستك إمها كنت تكون صفتكم أنا ركعتري هرمتك إكم كان أنا إنجي ومدار ذلك مهريها كم على كم معاملاتك الله سبحانه وتعالى حقك كلام كونت كرم إله سيفرتك إله أدا كرنج حقك إله كبا مستاهر كرنج ونصفتك مي كنك إنكم ماغن مصرابك موليتكم أمازو أساسك ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه نهوريها كم أساسك تفسير علمي حديث علمي فقه علمي إنهم يتكون نيجن ميهك ودان كور إنكم كدينه الله تعالى أدا كرنج حقك إنكم بيمون نيجي තිමන්න men දුනියවේ ගොතුන් ඩිග්‍රියෙන් හදා මති ෆාහෙන් හොදීම තිමන්න men දැන් කියවන්ජ ඉල්මෙන් නෝන්නානේ බල ඒන මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී හදාවුටස් PhD හදාවුටස් එන නමාදුන් කුරුන් නේගොන එනගේ ජාහිලෙන් අස්තු හගීගතුව එන කියවන්ජෙන් දස්කුරන් ජේන බෙන්ගෙන්ජේ තිමන්නේ මි ඩිග්‍රී හිෆාගෙන් තිමන්න මේ සර්ටිෆිකේට් හිෆාන් කියාමත් දුස් ගොස්කින් කුරාන ෆාදා නෝන්නානකම් ඒගේ කුරීගා තිමංග රබ්බ තිමන්න අදා කුරුන් ජේ හග්ගුද තිම උංගනිෆාන් වාකමුග වානම් රංගොල එකංකමගේ දස්කුරන් ජේ එකංක මුස්තමග බලා ගන්න ජේ එකංක එහෙන් නමස් එම්ම ෆෘතම හග්ගකි තිබා රබ්බන් අදා කුරන් ජේ හග්ගු අදා කුරාන ගොත් තිබා දස්කොද්දනි තෆ්සීර් ඉල්මු කුර්ආනුගේ ඉල්මු හදීස්ගේ ඉල්මු ෆිගුගේ ඉල්මු දස්කොද්දනි එහෙම් වීම ilmu ungenen algon das ahammet kan den je ei algon men rabba algon muamalat kuran ge daskurun ei ekalang russa wadigen wa mugu daskodde ilmu ei ekalange angwa fa gota dunega haya algon men ulen daskodde ilmaki deenuge ilmu emki quran allah subhanahu wa ta'ala qurafani المجادله 11 ayatuga يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى تبامي ترين علم دبون ميهنا إيمان وأهولرين درجتك كلام فلا درجات إما درجتك الله نفلا دنيا جالس الله ونعمه فلا أخرى بحياتك سيمن فلا في كيف كنتو دنيا إنسان هيوغتوغا أولم مدني එමිහුන්න බයික් 4 කොද්දීෆාව ඉල්මගේ ජරියයි හේගොතක රංගලු අලකොම මිහ කුරාකම ගානම අලකොම එකුරණි අලකොම කුරාන උග මිහ දස්කොද්දීෆා හුරීම එම අලකොරියාගේ අලකොම දස්කුරණි ඉල්මෝරියාගේ ෆරාතු එහෙම වීම අලකොම බහෙබ්බුණුම කුරීගා අමල කුරුම කුරීගා ඉල්මුගණන් ජේ කම බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ බයන් කුරාෆවන් එම හේව රංගලු කමෙක් හේවකම ගොතුව කබූල් වගේ මෙදෙනි එකන් කුරුම දීනු ගංගාෆයි ගොත එකන් කුරීම එකන් දස්කොද්දෙනි ඉල්මුගේ ජරියයි ඉල්මුගේ අහුලවරි එහෙම වීම මුලි ඉන්සානගේ හයාතුක හුරිහාක මක්බූලුම් එකන් අල්ලාහ් තාලා හදරතුක රුස්සා වඩගෙන් වා කම කවුම් මෙ බිනාවනි දීනුක ෆරාතුන් ලිබ්ෆාවා ඉල්මෙග මච්චක් එබෑමෙහුම් අමලු කුරුම් ඒ අමලු කුරානගේ දස්කොත් දෙනි ඉල්මුගේ ජරියයි එහෙම් වීම ඉල්මුගේ අහුලවරින් තරජතකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මච්ච උෆුල්ලා අෆනි එහෙම් මියුගේ මච්ච මුළු දුනියගේ ඉන්සානුගේ මච්චන් එබෑමෙහුම්ගේ හේවකම එබෑමෙහුගේ මෑක්වා මතරිකන් ඉස්ෆිගම් වාති صحيح بخاري مسلم وارد عن حديث جبه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله سبحانه وتعالى ميه كان هيو كمن هيو غتن إرادة كرا فينما
ene deenuge figuhuri kan devve deenuge ilmu ene Allah subhanahu wa ta'ala devve mi maanage debbar hadistege bardunga as man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah Allah subhanahu wa ta'ala taga ilmuge magen hasil kurun ikhtiyar ko fimiha ege sobun Allah subhanahu wa ta'ala ene suwarge dana mage fahi ko devve qur'anuge ilmu hadisge ilmu figuge ilmu timaya deenuge faratun lazim kuran baawto kankan daskodde ilmu aqidaga ilmu hasil kurakam gona e magge ge zariyain ene suwarge dana magen Allah subhanahu wa ta'ala fahi ko devve adi ungene kudinnan Allah subhanahu wa ta'ala wani ekalange malaikatunge fiifulatakun hiya alu mattaka labwafa mi kiya kudinge macca ekalange malaikatunge fiifulatakun hiya alu wakamuga nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan qurafa adi ilmu kewan huri dini ilmu ugene huri ilmu reg macca udutaka abimuga wa takecchen emiheka faahuse dennawa kama gos kanduga wa mahaddanden enaga macca faahuse unge dennawa kamuga wardun asawe adi ilmu gahlurennaki nabi bekalunge warisun gotuga nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan qurafa lobati izzati akhuna akhtu aguna waragina waage dekkidan ilmu hasil kurmattaka ilmuga majlis takka aguma danje ilmu hasil kurmattaka kiyawade tantan aguma danje ege ituru deenuge terein tiba amalu qur'anuge daskur mattaka deemveri umattaka deemveri insane gotuga hayavet kurmattaka ilmuga ahluren debba nasihataka irshadaka tiba samalu anje dini darustaka filawalatan adu hanje baymem bunani tibanna men nahana me tiyan ebbes wahake dannamanto ebbes mihe ko nuhunna ebbes wahake aduna ha mihe eggote kiyena shaytanage waswas adehu aneggote ki ilmuga ahluren bas adehu furtamakam ki tiba ilmuga ahluren dakka wahak adunehu dini darustakun tiba moon amburalani tiba mihege bas hagen astu hagigatuga tiba ekan negunas kaaku bahitto ena hani darustakan adunahan ena kamfen amburalani moon amburalani shaytanage bas hage e hani shaytanage bas astu hagigatuga kemena burani tibana bisfrad bahinna ilmuga ahulwarege bas qabul nuko ilmi majlis takun ekkibawe deenuge filanataka irshadtaka moon amburala meha e adu hani shaytanage nasihatak shaytanage waswasen ena kanula adu hage esur bunagotan ena duniya haya bet koromedani emvima algomen je ilmuge majlis taka zikruge majlis taka kiyawade filawalatakan hazir wegin e filawalatan hegotuga daskugin ege maccan algom amal kuran e irshadto terin algom duniya vestibeni e irshadto terin algom ukhrawi haya vestibeni dini darstaka filawlataki kiyawade majlis taki zikruge majlis tan hodde mattaka Allah subhanahu wa ta'ala wani malaikatunge khassa jamaate khassa kurba e majlis takan ebe kalun hazir we eta tibba mistakunnan ebe kalun feefultakun hiya aluwa adi Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga e majlis tag wa ke ebe kalun dakkawa Allah subhanahu wa ta'ala e majlis tag macca fakhuru wadigannawa adi Allah subhanahu wa ta'ala e malaikatu hikurwa emihunna faafu saafkamuga bayan kurwa foy adi kuwatu mfada majlis takuga makka matirikam huri hisabaki e majlis takuga ehem beenuwako mehoka asinkamuga inemes miheka baddar kurang asmini ena e majlis nunimeti ena madukollangini ehem bes ena bes e majlis telega shamilwe ena ge faafata Allah subhanahu wa ta'ala fussu adeba zikru majlis tangi daruske majlis taki kit qur'an ge majlis taki ilmu ungenumuge majlis taki tafsir ilmu ungenumuge majlis taki hadis ilmu majlis taki sharo ilmu ungenumuge majlis taki shakkenne zikruge majlis tangi ei bimmati gawa emme matweri majlis tak e majlis takun jaag hodumaki algomna med war fasiyekam kuri zamanu gejjam tanaka daturu kofa gosken nuni algomna kashe mibawtu gecch libe kanno filawle libe kanno me atu gorno phone hulwala gam ebe darus aduwe kiyeve ungene daskore fakkiye ebe ungene hembima algomna e fursatan Allah tanas kodde ba faruga e fursatuga beenu algonmen hegotuga hifanjen obedi zeteri muslima khunna dunya hayatuga algon wait kurum daruga samalu anje enekkamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge zikru moon amburalagen e ilahoge magun algoma ekkibagen e ilahu zikru kore majlis taka dini filawlataka darustaka nasihatakun algoma moon amburalagen ule ulun ein komme majliyeki algoma nonge warbod badensi ekkamuga vegendan ei duniya gondos e khasara ekkamuga algoma vegendan nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kore ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة
evves bayaku majlisek ko maneke tanega wahadakkan tibe e majlisegga Allah subhanahu wa ta'ala zikur noko e ilaho diinu kankan taqwaru wasikur nasihata irshad teren kame zikur noko egotu ge baamen teduen gossikam ga wanama e baame honnaki marwe kuniyefawa himareg karega tibefa tedui bayfade ei maskagen egnu baawa ekuga duniya india emihun e majlis rurali bayfade adi ekam wani qiyamat doga warabbodu maayus kama kashevegen dan hem emme hew majlis tekki zikur ko majlis algon men baba ebun taka algon men kura tafatu ikiki muamalat toga Allah subhanahu wa ta'ala ge namfulu zikur kurben je ilahu namfulu zikur nokuravi algon men ghafil ko devves kame shariyen hudda nokure ege mane ki algon men kule kuliwar nokule shekenu en names min komme kames Allah subhanahu wa ta'ala ge ismufulu ilahu ge namfulu ilahu ge materikan ghafil wegen da gota algun ko genwan hem ifada majlis tak vejjikam gawanama maneki Allah ekkawanta kurma ekalang zikur kurma ekalang materi ismuful zikur nukuravi majlis tak kuravi da kam gawanama ei warabbodu hitama ekkam wegen da lobati zuwanu lobati zetheri akhuna akhtu nikam bishna wadannawa algun menteren kitam majlis to mifada bekar gotuga heda kurani kofiya saga piano da bekar kantettoga heda kura mandani e majlis ga Allah zikur nukurave tanga e majlisuga Allah subhanahu wa ta'ala haram kurai wahagata dekewum bade e ilahu ruhiwad nugannawa kankan kurma rewum bade mastu acci eter kurma ifada kankam ehi teriyuma bifar kurma misping mudala gellun dirma bibawatuge neeggani kankan rewing bade bidakkani am usulukun mihun evva majlis tawga Allah zikr nukuro yeroge majlis tan emihonna e majlis tan siva kurai fani waran nuba sife dengeti kobato e majlihuga Allahu engevi ಶರಿಯತಾ ಖಿಲಾಫ ಮಿಸ್ತಕುನ್ ರಾವ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತ ಕಿಹಾನು ರಕ್ಕಾತಿರ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತ ಕಮೆಗೆಂದಾನ ಫಾಹಿಶ್ ಕಂತಕ ಮುನ್ಕರಾತ ರಾವ ಹಿಂಗ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತ ಕಿಹಾನು ಬಾಕಮೆ ಕಮೆಗೆಂದಾನ ಇಲಾಹು ದೀನು ಹರಾಮ್ ಕುರಾಫುರಿ ಕುಲಿವರ್ತಕ ಮಿ ದಜಿನ್ಸ್ ಮಸ್ಸುನಿ ವೆಗೆನ್ ನೆಶುಮಾ ಮಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕುಳುಮಾ ವಿವಾಹತು ಕಂಕನ್ ರಾವ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತ ಕಿಹಾ ಬದ್ನಸೀಬ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತ ಕಮೆಗೆಂದಾನತು ವಿಷ್ಣಾ ಫಿಕುರ್ ಕುರೋ ಎಂಬ ಅವನ್ ಮೆ ಹಯಾತು ವಗುತು ಎದು ಕುರಾರ್ ವಿಷ್ಟಂಜೆ ಮಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತ ಕಿ ಮಿ ಎಬ್ಬುನ್ ತ ಕಿ ಕಿಯಾಮದ್ದು ತಿಮಾಯ ದಿಕ್ಕೊಳಂ ಹುರಿ ವರಬ್ಬೊಡ ಮಾಯುಸ್ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ begin hingaadanek lobati izzati akhun akhtum algomenge wagutu war diguwegen dani hinna sawona khulasa ko dannawalana meeduga zuwanum meeduga am afradum mani warabboda war ginamihun biyanu da kantettoga mashghulef algomenge waguta medu algomen jef warabboda farweriwa heogotuga wagut heda kuran heokamuga majlis toga algomen tibmattaka nubaka majlis takun ekki baw matta me bay mihun mikara majlis tak warabboda ghafil befara mismi honna hiwa kala e majlis tak mane ke hukum go nasihata irshad majlis tak dakan waswane hasan al-basri rahimahullah arihoga mi al-mughira ibn makhadish kya befulak mi suwal kurwani timam men bay mi honga majlis tak daruge majlis tak dakka wa kan timanno hama birum fikkanan da waroge bada wahaga dakke qiyamatu wahaga narakaga wahaga mahsharga wahaga kabwaluga wahaga birwarikam wahaga dekkima timam men hama warabboda biruwetikan ihsas kurwe zaatu wahake badakke kihinen heye miya behe gotun mimihun mikar majlis taka behe gotun dekeda annon efu ehen denneima hasan al-basri rahimahullah wani wallahi wala in tashab aqwaman yukhawwifunaka hatta yudrikaka amnan tibayak biruwarikamek wahakan wahake dakkade majlis takigga tiba hurun e majlis takan hazirun tibang ma heokom bode e biruwarikamun tibang amankan libe le magakat tibang majlis wati ek mane ki algon menna qiyamat duha narkaya mikankam waha kan biruwarikam waha kiyandinima e biruwatikan ena gita wanima ene narkage amankan libe narkage ene barakkatir qiyam mahsharugen nurakkatir kom ene salam ve biruwarikam salam mutta ken amal kurima egomma heokom bode tibaya amankan huri waha kiyade majlis takigga tima ghafil kofa hutta nurakala tiwa kurimet kuruma bure he magumantere debek mitibi begiti kommen ha muhimmukam denekam noni diwanne muslimun ne diwanne bappeke muslime ke hema eha warun kommen namaz ko famin sunnatu kanka mulefa kommen sunna rode hifafaden zuwan dossorge ha waran alurikama ehen eha waran ulechirune ma bor nurakkalennete ehen kiya majlis to tiba indegen qiyamad du e nurakala kurimet limabure ma heokom bode nurakka huriwa hakya naraka ga wahakya kabbol ga wahakya mahshar ga wahakya tiba biruganna wahagata dakka majlis takan haziru e biruga sobon qiyamad du e birun tiba salamek kodde majlis tak ei heokom bod majlis tak
ida agumna befara hiwani ibaatuge birwarikam ufad dawaage dekkuma kiye huddaka menune dannuwanto birwarikam wahaka kito qur'an ga furtame aswatis ya ayyuhal muddathir qum fa anzir e rajaakul alwan onne kalege faane tedu wadaage inzar dewash wa anzir ashiratakal aqrabin kalege faanu gaattimage mehuna inzar dewash qur'anu ga oti mi manhaj war saaf ka bayan ko da inzara basharat ufarikam wahaka birwarikam wahaka ufarikam sebe swargebe birwarikam be narakabe hmeje dewa dakkan jeen argumentere war bay mehun nayoni naraka wa dekkiwa mihum me miha nafsani wawa bay kudin ewa kiyaden nuwana komme umraka segashi wa gota kan kiyaden jeni hennamas agun men danwara hitangarani miwaga dakka bay mihun kitam mihun temihun darina birori filmu taka birori cartoon taka birori waga tak kiyadin agun men me bookshop ta ballava kodakudin amas kore fettogo 90% ge birori waga adiko wato ebbeskar asasen nebwa eim waga kiyagen birgon waga nodak ekam ko naraka waga munar agun bay mihun newani waga dakka kanwa e waga ekashigem wa gotuga ekashigem wa umur furaya ekashigem wa gotuga agun dakkan jen eiki forwa fonan je waga enu azab wa dakkan je sawab waga dakkan jen hem e agun hittaka birwet kamwade agun salama wa Hasan al-Basri rahimahullah arihuga mihu ka shakwa kurani timange hitan harukam wade timanne warabboda hivwani ghafil yofe ehinduga ekefan vidalwoni tiba zikruge majlis taka kariwash Allah subhanahu wa ta'ala zikru kurwe ila handuma kodde majlis taka nasihat taka irshad taka emihunna kariga ulesh medu agumman zuwana dima fa embod masalami viyanu da mihunna ku ulen dima ngu somu viyanu da efan hekam ga horna ku ulen dima ku fikam ganam ei astagiyatuga hekam magki kuriga tibak viyanu da ku ulen mihum malamak quran ena miskiten ara mihar ena huri shehu fe ena mihme fe ehme fe ballawa ingeto e malamata ballawa anakamennik emihun qiyamad do tibaya kodden ebes kamen nonna Allah taala hadratuka ekani ma ekani hutten jeheni e maqama biroti wanje edwakum mamba fang faratun dariyeg faratun mudaleg faratun rattis rahmateri faratun jamaat jamiyya faratun faada en qur'an ena kula amalaka ena qiyamad do zimma wanje mi mawdu gete bawr waage tekin salaf salih farapun wardon asave egotun mi ihya ulumuddin ga zikr kore fawe befulak vidalwani dua kurwani Allah subhanahu wa ta'ala hadratuge e aluge verras kala koe zikruge majlis tad fahanala e majlis tad du ko fasigun gata tiba timan dang ulekam gawanama timange fa bindawala wande ei timan nadake gotuga timan liu warabbon niumatik nuba naka tiba dia magu Allah bandu koddevun ei warabbon niumat bello gunamana binidiyam medeni nuba ma kun timan da kam gawana fa bidi ge gotum bisma he kum bore mihunna kun nuba wahaka tak diu bore ei salaf salih mikam kan dekwada gam fauri gotaki umar gufan basfula baradan asa vidalwani laula thalath tin kame duniya hayatu anwanama ma ahbabtu albaqa duniya gatimna diriwle benemen nuihe laula an ahmila ala alkhayl fi sabilillah allah mawga jihad kurmattaka astahu matiga datur kurmuga fursatu duniya hayatu allah nulabwanama e hayatu ge fursatu nennama ومكاوده الليل قيام ريغن وقيام الليل الله علكم كر نماذ كر متكا هرم فرصه تبا لفان انما ومجالسه اقوام ادي ابيك اكو تم مجالسه كرمغ اي مي ماوگم وا هيوگم وا ريودي بستكم نيستكون نسيهد ميسميوگ مجلستوغا انمغ فرصه نكمغ وانا دنياگ تمنا ulmug beenmande ei kaduru tashige teremes rangalu riti kaduru ikhtiyar kurve hen bahuge teremes emme ma matveri bastan ikhtiyar go mistakunna kiyade mihunga majlist kit qur'anuge ayatakum min sehed devani nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis basfurtakum min sehed devani deenuge irshadakum min sehed devani ei basfurtaw tere emme ma materi basfur hembima e bas kiyade mihunna qur'anu irshad de mihunna hadisun irshad de mihunna qiyamat gwaha kiyade mihunna ukhrawi hayat gwaha bayan kod de mihunga majlis tawga tiba inumun tiba ma horum ejjam duniya ge tiba horum been mekbat qur'an kiyawani kinu e qur'an amal kurani kinu alukon kurani kinu namaz kurani kinu hekontak amru kurani kinu munkaratan mana kurani kinu hekom ge majlise ga innani kisnu den ko badu tiba ge beenme asdu hagigatu ga duniya ga netumme senema hekom bodu ena ghafilkum ga diumu bore hemma algon men visna fikur kuran je algon men haya vet kuran medeni kun gotakun to lobati zitri akhunna akhtum algon men filalo miyasab kurkollani fulalo khulasa ki dini ilmu hasil kurum ay hayatu ke muhimmukan eyru tibayan Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko ngeni
ilah ada kurun jaggu tengeni ilah go nabiy sallallahu alaihi wasallam ada kurun jaggu tengeni ilah go dinu ga haram halal tibang ngeni ilmu ga zariyain ilmu go man hasil kurweni ilmu go majlista algo men hodagen dini ilmu go fidaartaka nasihataka irshad algo men ado hagi egota algo men darin haanwagen irshad nasihatan ado hu maki wara muhimmukum ekkama irshadaka nasihat de mihun naki mihun ga hayatu ekudin hayatu ga wara muhimmu baykama dini ilmu ge irshad ekudin bassan jehenakama mujtama go fasiqunna fajirunna viyanuda mihun ga majlistaka durukoggen emihun emihun norakkaterikan kiyadigen ei dogoda mihun kama ei ghafil kura mihun kama ei duniyege hayatun tiba ekkaba korungole mihun kama e baawatuga viyanuda kantattako majlistaka e farattako nubakam darinna kiyadigen majlistaka efada farattaka karenuma nasihat de irshad digen algon mennak duniyege hayan hegotuga vet kura jile mufaddeni adi ukhrawi hayatuga kamyab jiles algon mufaddeni Allah subhanahu wa ta'ala algon men emme mikura masikatuga barakalla algon men naki deen ga ilmu hasil kufawa e deena amal kura salih taqwa bekum galabashi algon men darinna kiwes ikutuga haya vet kura bekum galabashi di ukhrawi hayatuge emme ha nurakka terikum salamebe Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga russun libfawa taqwa wari matwe darajataki gawa bekum Allah ta'ala على منبرك الدباشي هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.